Kublai pi baro nakadon Bos Media Network Iwan Rasha pi ki kubor niam ke jela jokatayo ba arjung benai jemang arhajar arpulai. Kimar kiba kongsan hakani katayo bala dep kilong. Penderham mensim ke lumpung kilong kemi sning parish. La pliau mod she's pasnem ke ying mani Divine Mercy hamar shilong. Rakhe parish de ki pat Katolik maulai de kapur kasiang. Ban Daki jan ay snobha ka DBMN TV ha umtong mau kenro. Teman-tanya page ki kubor ki bakhambanya. Kalumpung ba shisin shisnem joka seng longkmi sning parish ka baha papo ka zone 7 Shillong Archdiocese kala sedang haka hendriu terik ujemang bala penkut haka siu bleh nyau terik da ka jingsong shir ba jing rehem sim na baro ki dekot jong ka ni ka seng. Haka hendriu terik la pediang snobha ya baro ki dekot da kinong ya lam joka ni ka seng. La penbuat sekijing lang kiba kidekot kilaya theri kikam kiba ka seng kala trei baro shisnem. Haka juga por laya mirjing mudru halor kijing trei baka seng kan le hauni usnem uba menta. Haka singi ublay kata ka hinyau terik la penmenta ya ka mas bakhu the Reverend Father Nicodemus L. Lingkoy, Spiritual Director joka seng. Haka por mas la penrung dekot thamai kilong kemi kiba nakani ka parish. Shuaban penwai ka lumpung ka seng kala ais ngau baha shi kinong yalam bad kinong kit kam ki bala penno baha ban pentre shitom na ka banta ka jingroi ban jingkiu irat jong ka seng hakini ki snam balala hakani ka sila pen kunno ka jingra ke usnam kerpang jong ki long kumi arhajar arpulai baka balang kala bu ban kenmau buram me ka jingtre shitom bad ya ka lengkor ka bakordor baki ba haterpeng ban sandur ki long yi long sem bad ya ki khon ki kiti ka lumpung kala long dasisha ka bajok. Yat men outrai, man I lakamu, lakadem haruan. You may try and ragunan pulang tau, upai masuma yani. Kabat kemen bat kaba itna kabas aj kasngi buram jong kilong kemi menta kasngi kaburam bat ka jingira kanam ni Aisha ublay try kenrad nong bu nong tau ubala don ringkat bat ngi nado mention snam kad uju ubenai bat hado kane kasngi kaba menta nilayo biang bania kendo para long kemi tengah sim ya kene kalap ban ai kublai si buram basok batman ya pi baro ki paralong kemi te kene ka klimat ka bamenta baro ikan trai baro kilong kemi kumbalo ong dai ni duai na banta imai jugi lele ke hnan ki para ki balong kemi ki baladon ki khol ki baladon na kajong kai nasan Hidup gerbang ngerbangkai di borok ikan thai kilong kemi jong kami ke Paris ya ke bamanda kasni pelumlang menta kasni hagani ke Paris ban pendong borom yo blai ban slowo yo blai ban ai ke borom yo blai bola pelong pi ikan thai kalau pelong pi kilong kemi ni duai ro mena stop hagani ke jingyam nagabanta ke tinsuk ha escape Manipur ya kabalakan tul kan family daw Archbishop the Yearly Victor Lendo ya kabala ong ini bagani insyemi dari kasni kung ke jingwa kerpang nagabanta kani kastet bagan yo makyang sinsen ya ke hinsop ke jingya sulpo jumot bang priang ETA bakot nagabanta kaborong jumuklay kumka na thok gawer ki paro long kumi riye kilong pa riye isamla life path tau pun rio Para kendel Yesus,
Baris, kalau mentara seni kelum lang, hang kini kepelau jom kini kegim kini kini cuma belai. Di para pakai tidak mensyong, nanti ini petang, ya kini jadi cenderung petang, ya di satu. Kiban rum haka sen haka jingeda jom kamaria ka nong yerap inang panjan ya di baru kres nang rukin la ban kres ram na ka ki brio haka briso wan play bandut seslos Admi kohman kepara, admi pelaburan ketelan cuma belai, admi wakilno kipok Islam cuma pertai. Sok mangi mata kasih berasa kot, sekali kecil kawai cuma kuat lang berat. Kuat lang sama, kalian berdua mau kain sama, dari uang dan bekerja, nanti sama kan. Si lepas. Yang bergerak adalah kejong kedua, yang mitra Yesus apa kedua dengan seluruh ini. Insya bergerak. Mighty
yeng mane ka bala ai nam ha ka divine mercy ka jing sin aging blay ha marshalong parish nativity mau kerwat kala kenjo shis pasnem ha ka jing shakri ban jing serput serpai ya ki kam mensim ha padang ki pat riunget katolik ha ka ne ka than la rakhe ka ne ka si dap shis pasnem de ki pat riunget ki bala tu na keleng ki snong jo ka ne ka parish man shimbanta ha ka ne ka sngi le kemen u bishop bathamai ka jalan niam nong stoin most reverend Wilbert Marwen la long u kong san ha ki jing le niam ha ka ne ka si Hagani kasi la thong ye umau nong rem jong umot sakkan mau ya ka pasispa bapura jong ka palang katolik hagani ka than kamas ba khoi bala penmentado bishop bathamai rengkat per Reverend Father Venki Friday Kars Emyong parish priest bat ki wei pat ki phadar ki bala poi hagani kasi kala ai jing kemen shika dei e ki pa riunget hagani kasi ki sestar ber ki rang ba nong yalam haki balang shnong kila nang pen phu shu shu e kani kasi ba kemen ba ka balang marshalong kala dap shispa snam karta Hagani ka sira le buram ru eu bishop athamai yaki padar bat ki reuniam kum kadak jang ka jingkmen bat jingr hemmen sim de ki khun samla bat ki long kmi jaga balang shnong marshallong Hakah nyau tere ujamang ki pat reunget Catholic parish maulai bala ai nam ha u Dominic Savio bakhut kala rakhe ka sngi buram ka parish lane ka parish de ha ka ju ka poru la penlong ya ka jingle kemen ya ka jingdap sunpost nem jeng Reverend Father Joe's assistant parish priest ha ka jinglong reuniam jeng u ha ka jingya selok selection Amduna san hajar ngut ki pai reunget na ki balang shnong jong ka parish kilawan ban shimbanta ha ka mas bakhut ban sngongu e ki jingkur khu jong blay ya ka parish ban you Reverend Father Joe's uba la shakri e ki pa jong ka balang ha ka mas bakhut Reverend Father Joe's ula long u so blay kongsan bala sendran da ki khatsan ngut ki wei pat ki so blay ki balawan ban kemen lang ha ka si Hakah ndriu terik kasi burom u Dominic Savio bakhut la rakhe da ki jingshong kun da ki pa jong ka parish Minta, ni kepada menang hangai hangai kesini cukup cukupan. Ni jimjiu hangai lupa. Yang jemurwai dan mana kepada nyoro yang kadba. Rendah pergiangan dari kuat jangka bedeng. Ni pimpinan kebuang jangka nak kedengar wow.
Shim kanang bajing wai, she spark handai pusau. She spark handai pusau. Kumba Jilong Manusnem, ka kunhun Don Bosco Media Network harengkat berka Don Bosco Youth Center, ka julit sa mikijan barano senyang bar ais ngobhar ki babun kilong yeng bar ki briu shimet na kabanta kitu ki badon kamiki. Hakah nyau terek jong benai jemang ka kunhun juga Media Network rengkat berka kunhun duai juga Youth Center kapala tip kum ka United for Christ UFC kilalet jengo ya ka mau kenrau umtong ban ais ngobha ya ki jan kinep na kabanta ki badok ki basuk jong kate ka shnong. Lasdang ya ka program na kajing pediang burom na ubabu Donbok ubala pediang ngobha ya Reverend Father Michael Macri Director Don Bosco Media Network badia baro ki bala wanlang na Shillong sya kane ka shnong. Kakenhun balang barit KBB mau kenro kala ay kajing ruai pediang burom but sa kajing syar na ki hebret na kani ka shnong. Hadirin baladep kajing syar bajing ruai u Reverend Father Michael Macri ula ay kublay bat penpau kajing sngongu ya baro ki badon benta ha kani ka program kamtam e kajing subun mensim juki nong yarap ki bala no senyang ya ki jan kinep. Ula penkot da kajing sneng na kajing thu khana ha ka ba ula ong ba ngidei ban le bha langi don ha kanu kanu ka jaka ne ha kanu kanu ka por namaru kenrat hi ula thawengi ban le bha iwe ya iwe pan habakut lasam no ekijan kinep shikinong shong shnong ban pendan kamiki kakun hon Youth United for Christ kalaya lami ki pa ba ha kajing ruai bar kajing duai da kajing shirham ki badon rengkat lang ha ka program kilong i brother Barnabas manager Don Bosco Technical School Shillong ki kunhun United for Christ ki dekhot bar ki noyalam ka KBB mau kenrau umtong ki long kme long kpa ki hebret bar ki khna samla na kani ka shnong. Open up,
senang mau berdraw, dia nak Paris, dia nak tarik senang mau berdraw. Tujuan bu sama lagi. Dan bagi ibu dan bok, bagi ibu Aiban, kila Trishkom, kila Ong Yakin, Nailek, siap kuih mana, berapa kira kesini. Dengan lain, hamai blade, hamai ini kira Pak Arun, ibu dan bok, bagi ibu Aiban, kila Trishkom, nalu dah disimpan untuk benda, belum lagi ini. Jadi ayat ini jika tiga berkali. Ini aku ibu yang di member of KBB. Nanti pada dia program kerja KBB. Andre apa yang mengenai ini? Jadi I play di KBB. Yang jadi shock set jumpi, yang jadi long. Dia kali jumpi kum kawin kebalan. Apabila yang lama kasih, I play di Nokit Kam, di member baru coba KBB dah kami tak tiga. Kalau kemarin kita mulai mengenal, kita mulai mengenal. Saya dapat dong kerja cuma kami yang ciruai. Di Malaysia pun di KBB, nanti kemudian bok di balai KBB. Nanti kita menarik ke besar, yang play ini bagilah syarat internet, syarat desa internet Andre, syarat internet. UI bagi semua yang ciruai, UI bagi syarat internet. Jadi yang play ini juga bagi tak. Dan nanti di Don, di Brother Barnabas, dan nanti polis ini kerana kita tahu juga, nama Dewi belum driver, Dewi iru baai kali. Di Brother Barnabas Dewi neng tani, nanti kita sudah mayu. Brother Barnabas kemarin nak begini ipar dokter sedang curi itu ini. Ini Brother Barnabas, ini manager job dengan Moscow Technical School Shillong. Ila era ini na polis kapor, tapi yang paling taktik berjor macam ini. Ilong iba simple bahape di kobrele berdak kobrele kecil job nomor ki berdak ki blok sadari kalau kadang Mario lo kadang kayak ada lawan taksi itu kapan jalan di berdak ada blok berdak mereka dapat tahu dari nama ipa kecil job ki berdak syari kecil job ni patah dengan suki amal salah dia banyak dia ki berdak ki kecil job tinggi momen tu kan pakai ki berdak kasih juga ki lakon benda kiba Trishkom na bentar sensation kata na bentar hari kelas semula di bentar MP mau lagi kasi Trishkom juga itu ikut penuh driver kata dia kabar sim kabar mi na di bentar dengan ini kelas semula kelas sedang baik ini kita long bentar ini train na bentar ka imlan kesalah tinggal itu ini kita mulai jom ke youth center. Nah, kampung ini juga nama nomor laksnya belang tuan dua yang center. Kita pungki kena juga di semua juga nanti center. Kita ki prayer group, kita nomai, dan pas lagi bagi mi yang dewan laktaru, kita pau bah, kita lagi buai sepuluh bah jaga. Tengok ini berbuat kenang saya kena kesini. Nama ibu dan belum buka masak di naga tahu untuk aksiden, naga tahu juga naga kait tu kita pelas belum yang kemas lepet apa impor. Ini awak yang kinuan rumai, kita menyelap bekerja retreat. Saya ini time, saya ini kita jogi. Yang saya berbeda aku impor apa pipi yang lain, impor begitu citre, impor begini kelas macam ini lain. Ini belum pun kecilnya saya lah, ini belum pun bekerja retreat. Ibu dan bok yang saya biar. Kita berikan biar berbulan bok perlu buat dari baru Aiban. De klepe saya ini biar ini, saya semua biar yang kecil wine ini, kecil syarat ini sedikit saya syarat pada dengan program soal kecil. Kita ini bersyarat way up ini kecil wine dan baik. Kenapa akan logis untuk ini baru? Ini I play with the awal. Kini di Don Bosco Media Team juni, sisa di Don Bosco Media Team. Kebapak kredit ini baru kemudian yang sing keberengkong sing paar sing balai kemilih kering kamar atau sedang bisa lek segi senang paper hotel dari bagi kau perlu pelang yang ini jai naki beliau tiba wanra ini jingai jadi awal ila sing jingai kemudian tiba kemai jadi tiba kemai trade kini tiba na kinong trade na kinong trade nomor kinong kunci sistem. Apa pada Bosco Media teman-teman membuat begitu trade
day magi kiba belum pelang yang jan kiba asniu jan kiba ni bichu benai ila bread dan rei kiba kamha bah ila ya trei rosisni bagi belum pelang yang jan ila ya song tini ai play kiru te lebem ya banai play ya ki father ramba jom kene parish dari para sidro buat laki dong ne nama mangi timbaro i lekterku ya di mana bertemai bagila ai ni ya kene ka lan dan poisha kene parish tini buai bangai play ru ya ki ngapa ai play kamtame ya di ya tu ki beliau baro ki bala ai i tu jan don tu kene jan kene bertemai don tu kene jan bala rim ndai di bedang ha ndai dei kecil sebut mesin joki ni nak yo sudah ni sudah ni dei kecil sebut mesin joki ki kena samla ki ni kipa kapten Isa Ryan ki principal jo ki dis corner maniru la belum sipun bagi jan joki kena school joki di baki kelas teman lalu sipun bahala kelas ni nanti profesor lo kita lanjut i profesor American bagi kai ko BN College atau PGT College meniru ila fresh top sipun ha perlu melang yang jan ila college mo berkomposisi ni nanti profesor Albert i kuring jong i profesor American nanti ko jadi mungkin bagi pak job karuli pakiwe jong ajar kerja kamar ajar kerja selalu jong masjid di kupar berai semua ni ai play di nak jaga nega cikle ha joki berai jan Iku mau ini menek ijan kibdei tiba cuma kibdei bun ijan kini kebabah. Mendah kepos yang kena terai pun gambar yang ibu lagi. Buat lagi langsung yang kina dum kaya diserbar kena kina asmaru. Tebu bahaya ki perukam ini bawa naik berfair bawa diserbar. Kita kini nampak naik play di bawah ki lombi lomba kita menek di herberin. Di semua yang play nak kita jadi. But ngini ya duai markelia ni duai na tajuk ni duai na tajuk ni kita setelah juiru kamtam begini nama le gam bapa bersatri yo play atau bani satri dua ngapa berkumpul dalam wake story nama bor kasih jatuh sibun hati story dan dari semua ini story nama atlet nama buat boni baru YouTube dan supply di baru last day mana baik ice supply Bebudon, upaya bebudon menewai aku dan pergi keluar. Semua itu. Bebudon itu keluar di Kabupaten Barnabas. Upaya bebudon ini aku mengatakan yang kuat tiba-tiba kat lalu kuat kalau di sana orang ni kuat bermati nama ni nama boy kakum por pengilaya. Baik, nado bisumbaru kejana itu dia bentar sendiri kejana ni. Di mati ia kena kecil kap hai kena program. Betul. Nak perlu tak kena story keba cara kita layu boleh buat internet buat ini kita. Sebab way kalau ni, macam apa pun sederhana. Nama apa kalau kabar show kelas no. Di nama kita tak ada ki poino sa kaduk kekerdu. Di nama kita kekerdu ukun sederhana nak por usai late jenis sebagai tribula berpai berway tumpan betul bagi sini hijau sibulkan apa itu udah ukun sederhana tip bagi kedau ki kulit ki kemu ki suba ba udon kasihnya deh berketuk kedai pendidikan seperti drugs ki kemu ayu mat kira ayu support anak antara keli kita kulit yang kena samla apply di sisa tanpa wong ngambil sini deh berkini bagi drugs berkini bagi kia dan lagi kulit kim pelak itu upan sama way for sinong but haji temen masuk ke tidak por sekor nomor bagi por bukan mobile isa kau dah siti upah mo sa ukun wong kun belong kuno backline biok bang nei ukun ru kumtai berkai yang kasih selalu upah mo na biang na yo kabang jalai ni ako pato. Hakwa na sini
sengi upau biar kasih. Bagi kita kasih semua bahkan posisi yang kisah kipulit kipulebe maka kikuatif yang dicisya kipulit bisa kipulebe dan kuasa kuat. Tanpa kasih mana yang kasih kipulit semua bagi kisah ayat yang kau pun dan kisah berkuasa upah. Yang mana sengi upah kau kasih kalau kau belum masalah pun uang. To jaga baca mesak bego tanah naik migre ngangala temen bandre ko masuk ngala persiapan ko kan dia ya ko keperkan dan dengan masuk amat ya ne mewa suwi mesak ko tanah ko buka ko tasti kipulit tasti dia pulit ki ayo ko baru sini pun ko yang setiwa pa pi wat slide wat yang nak bertajam. Saksi pora nanti nak apa? Tak apa ne apa? Sama yang keempat ini. Semua wati yang tu kejaga. Nama kalau tiap yang tu ketiak tu jaga. Kau akan siti, but ayat siti yang kipulit berkuis apa? Kini kipulit yang akan siti, but hak atas jamin ini kumba saus pun kipulit kiri kuisa tahiyim. But kiti baru kita Ramadan. Kiti baru kita Ramadan. Kita mula badon syarat atau tiap bantah Ramadan. Hendak kita kinwati kion kai tanah. Bagi asli kalau kun beri kipulit kiwanti yang tu Ramadan. Ukun jumpa opa, nama kami masih seperti mati mereka tumpan nama piwo, bagi dongya tumpan nama piwo. Tidak hanya itu kan, upah tujuan kawan kecakap lagi dari polis. Kalau mereka sebentar mereka job, suruh kata nanti mereka bersihkan, mereka pakai nama internet. Tanpa lagi ni histori yang kuat bertambah, nilai berleha. Kau tahu pun orang orang buat kanan. Sudah makan lekha nak berapa? Lekha berat berkata baca laga lekha kalau keluar. Nama lakau ini, lakau ini berlekha iwe. Jangan dikata kelai ini para lokjuni kelai ini dijai. Nama laga ini makan lekha bermana semua kontrol. Dalam bahan ini lek kenegam kata bahan nak berkata kini sedang berbunyi juga. Ndai pada makri ai kini dijai bos tu apa. Ndai kini dalam bos media ai kini dijai. Ndai kini nak sengaja ni ai kini dijai. Ni lokkan ki atian. Kum kita kipulit dia se. Kipulit bawa berti yang tak Ramadan. Henry balik ha kini para sama para bagai ini ai yang kini dia. Kini dua yang bertajam ini ya orang bertajam ini. Kaparish nong po hakah riu terik ujemang kala rakhe bat pendon buram ya kasngi buram u Dominic Savio bakut. Hakani kasngi ki khon samla kaparish kila penlong ya kalumpung le kemen hakaba la tuit kinong shimbenta da ki nakshnong jokane kaparish. La sedang ki program da ka opening ceremony the Reverend Father Parish Priest nong po. Ban penpu ekani kasngi le kemen la penlong ki program bat ki session paper ki ba kentop ki competition Bible quiz bat ki cultural program bala penyai the Reverend Father Ibor. Kajingshim banta shongshit ki samla ka penpu penping da shisha ya kani ka ski buram u Dominic Savio bakut. Kino yalam samla jo kani ka parish kila tre shitom shisha ban penlong ya kani ka sngi le kemen ka ban saken mau hakipor bandangwan. Da kajing kemen ka bakrau ki pa riunget Katolik ka balang shnong ha siltham kila penpau ha bala kurku ya ka ying mani bathamai bala ainam hu Anthony bakut ka bahapo sub district Lingshing ha kajing pejing kmi jong ka Holy Cross Parish mau kenro. La sedang nak mas bakhui nak porsi po bajim menstem balaya lam ruai di kisamla nak balang shnong Lingshing. Reverend Father Resta Sebastian Malngyang, Diocesan Administrator Shillong Archdiocese, ulalong ukong san hakamas bakhui bat la senran lang dari Reverend Father John Valen Parish Priest Maukenro Parish, Reverend Father Anthony Parish Priest Barim, Reverend Father Sharon Assistant Parish Priest Maukenro. Kashnong siltham, kadi kashnong kabadan kumba arpun riu hadu laipo ying AA. Kani kasnong kajangai kumba 10 kilometer na po parish headquarter. Kadai kasnong kabadon hakitan riwar ba seiso haba kinong shnong ki rep yu sensar tempo ki so ki pai kakat bat bunjat ki jhur bajarngam. Kinong shnong hangne ki dei ba treshitom bat ki basmat ki basting.
She post nem menshwa kani ka snong kampat don surok bat ki ha ban yat kumba shi kenta shi teng hadu ar kenta ban wan yo bat ki ki jinon kam jongki. Hadin ka mas buk hoi dakate ka si ladon ka jing mane sakarman bat jing kurku bat bod pat naki cultural program ki jing shar bat jing ruai naki longkme longkpa bat naki samla ka balang snong. Ngalon kalenti kaji shisha Kini kubor lepois ka bakut jong kani ka thup kubor ni ai ka jing kublei phi baro ba phin kot phin klan bari ker pa de phi palada phi don ki kubor ba ja ha ki parish ni kisnong jong phi sngo bha ba phin pha chengi hau teu number ubadon ha ka screen jong phi khnang ba ngindang la ban penmi man ka tayo yaki kubor niam ka jila kublei shibun ublei un kur khui phi